Penimunanen ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ing neto nga seminar para kareng talapamalitak ing Pampanga at Tarlac. Ay ni report ng Patricia Mamango. Penimunanen ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ing Power 101 Seminar para kareng talapamalita iba't king Pampanga at Tarlac. Kete king Park-in by Radisson, king SM City Clark. Kapag nasaning seminar, hindi na lang kebaluan reng media, king technical, legal at operational obra ng NGCP bilang talapanibala ng high voltage transmission network ng bansa. Nagsilbing keynote speaker, i-Engineer Alvin S. Stanislao, Senior Manager ng NGCP North Luzon Operations at Maintenance District 6. Katukining meto nga open forum, muna ng Public Relations Officer Art Sinobago Jr. Tinago niya kay Attorney Cynthia Alabanza, NGCP spokesperson at Reg Engineer Adina Arsenio de Guzman, Roberto Lazona at Rogelio Misiano Jr. Keti pisabyan ng kasalesayan ng power industry king Pilipinas, ating epekto ng EPIRA Law o Republic Act 9136, pati na rin ng mandato ng NGCP lalam ng Republic Act 9511 bilang operator ng transmission grid. Mamasala ng NGCP na mag-distribute kuryente bagkus responsable king masalese at balabalaw sa transmission ng kuryente iba't king planta papunta kareng utility at bulk users. King Central Luzon pepasyagketing proyektong San Simon Substation alayong maging mayanya ing Mexico Substation at pasiknangan ing koneksyon kareng planta king Bataan. Kukulay king kumpanya king mas matigig pa magpatupad ng Republic Act 7832 at Republic Act 11361 kontra power theft at transmission obstruction. Agpangking NGCP partining seminaring balaw sa niding pa makipag-ugnayan king publiko para king mas matatag at ayasahang power grid king bansa. Ako po Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.